Twitter nervous still. Should be up there now. Okay, Captain Goodman's bonus. Yeah. Oh. Yeah. Well, Yeah. Woo! Someone new. Hi, Khalidi. Hey, hi, Hannah. Is she shocked as? Oíche Codlata. Hello. Tá sásta go pajama ar an look. Oh, yeah, that much go cozy. Jill Rachel agus all to spawn the pajamas saga. Oh, An rá, Tá se cool. Pink ladies. Cén ná bheith siad ar fád agan. Yeah. Okay, so by anna quiz stuff éagsúla siú don tásúla an gohfuil joch an achalais nó táú réile joch I dhéanamh. So tustoid withú matal le clíana agus roisin atá chun manglam a dhéanamhúing. So leifu mé díomh tosanú agus bhaiste se ansprúil. A bheith sú leis. Okay, straight am leis. Well, does the gear dollar sorting? Tá me gal an camera hocker agus sin is fé mat scar nacht ra. Okay, yeah, perfect. So hi got dinner. Some cleaner, still in good to bray le daiquiri suitaloon a dhéanamh Eves an Aintas níl Gaelgal high and for daiquiri, but Gaelgal initially marga fer mar suitaloon and yeah. So na ready base web na suitaloon ora was fader. Cúpla suitaloon rocha no lacair like brucha, so like crushed ice. An sin rum bon piece of lima agus an sin tá syrup simply genta agan so mata sin agah ionach mar bhfuil ná bhirthe is féidir le iad dhéanamh so well beidir nach féidir le é dhéanamh inis agamach anseo so le sin zirbi dhéanamh ní gáid ach kind of lá siúcra agus lá isce chuirteach go buta é a bhasca gotí go multe brúte agus sin just like a dó kind of Irene níos mór nó cabbéir so but anyway to so me so tá sé le má stáisiún má hiú cosúla like a lot of them so goíad na suútáíonna so tá siad ceartha agam rihré so tá siad in like agus marhfuil cumascóir agam les go céí initiative because cumascóir kind of a tastal so just stop low. Tá sé an spanner Gordon Ramsay ar living. Like Ní leco fargach an sin tá an líam agan so just rinne mé leat an líma so just mé é sin a bhrú sa blender. Is féidir le eile chuála ín darna bouta bhés idir bá. Yeah, trééis sé seo bé gá ó trí gaiite gom. An sin an rumbán seo just rumbán anasír ní sé plus an ra. Is cum mar bé sé go hála mar dairí so seachta sin. Oops. Tá seo aanamh agam le haibert so tá chun seach eile createach but like ó go freigrach má sin bhla. Sin gá seach an rumbán an sin here's some I made earlier. So shut it in syrup. So tá sé beagán in nose isce, but tá sé kinlín like I don't know, tá sé nose like liquid like candy floss nor again. So gone or 3 spoon og the sin shock small made with milliscolor. So Thomas when we'll just guess. Full of worm. And sin when we start us do Italian rocha just lesson like on texture like because or lesson do Italian agus air like tá sé kinlín like watery nor again. So yeah. Sta go check an slushy nar tanna cín roadside. Yeah, sinné agus like being on glass full saying. So just kind of like I don't love though for shocking. So just can make she the murder brushing slushy. Shouldn't grip in offer the one. Yep. And Jin not in German and clear up occur air on comfort. On hobach. Yeah, okay, so Ash come in a mute all when it's not relationship on blender. Okay, so what is your for a second? Good night, lad Gordon Ramsay. Tá sú go mór lei seo mar tá náimse fat bhád ní seise agus má hín go bhfuil daiquiris a tastal san náimse seo. Ceap mé go mbeidh like daiquiris an Jackar a dhéanamh mé hain son ar ban méid trail as go fáil. Yeah. Ach tá méid tú chun tríad a bhaint as an isis.
Yeah, mar cain tú like €10 ar cheán nó Yeah. agus seafaach níor ceap me go dtí a cupú a chaile chéad sa bhasca le chéad bheit ré. Yeah. Yeah. So Captain go mééis seo actually an láidir ní don go mé Oops. Oh no, Jo an láidir. Tá mesúla seo nuir tu ag airachta sa saona tuid le an kit lo agus fi an réitoch. There is an Airbnb go seach sa bheith sa brú óga. Ja. Fa sé go das. Ó tá chu das sin. Binné An Tá go tríle went asú níl gom ché go láidir sa bheith siad, but Cu das. Drum roll. yeah, tá siad láidir. Oh, Yeah, bin na dacrí si talúna, like cuaig nóid cóhéisce le sin. Okay. Dude, Ar class bhla espresso martini echo? Yeah, bara. Okay. So bhíarm marall nach chum a gisna bhíarm cinna réhil buchána dhéana. So a rud atá wet ná bhíarm simple syrupí in the freisin ach be siúcra cinál da a bhían sa an dá se air sa tu gur hartar spúnig mór gan syrup seo an milliis. Agus in sin cibí cin vodka vins ad dat tú gur 100 milliliter ho seo agus in sin go specialta for me calua agus a rud atá wet ná 5 milliliter ho seo agus in sin dat tú gur 5 milliliter am chopán 5 milliliter go espresso freshen so ólam coffee ri lei so cifá gan airne sa trúnú na freshen agus in sin dat tú gur neart le aidir chu decha seo so seo cean ganna níos am cin réidir a shaker bit mu duine gona cadí níos agus sin tú gur a chraar knows like arm workout atá. agus is measc ólí mu a so má bhín se leanir seo be seo roisin tá tú na job ufaach a daimre se agus bhí se basta so an éca mar edis camera mar ní annach a bheasca hart ní has an high-tech ru ar nos le cléan sin. High-tech is in Comascore. An téim fat is erm ná gan nimmo an glynimeach so me gur gníach an leir sé. Okay, láir ná fri sin rud. Smá an focail máscóí nil an focail sin No. Dul me im léana nó nara dún ar go bed a fé híon. Dul me an nara agus an rudatá so it's like mixologist so tu se measci so san isis agus ní tu gur preisiach in le gan so tan bhna ag dá samid seo. Oh, cute. Cobún si rá mé. Tá strain ar ceirta lí manglam ach tá se bhálaach a gúne chin so bhíar má cá le té úsad so gur bhirta seach san glunne súla se cumcha agus tá méid áirithe go pónarit a tú ceapú chu ceapan mochan tú rácheanir go míátá gceis agus sin tú gur tí cína chu beidir so sin an espresso martini. Í dogus láinte. Gom gur buintí soltá sin agus mátá si bhí déanamh manglam taspáin dúid agus nádéon dearmid lenachúin ar na mean ho síalta marhil hena hain. Gaelgals beagnach mór éát maion tú butún jo tú é again gá ó 3 year beidir agus dar nóid comid weeks go le Arsenal as chuirtíín a bheith an seo le nocht ach taspáin dún bhircuid manglam mátá si an nóil, but tá sé gceiste gom espresso martini bheith agam amachchan seo. Máim go bhfuil burt sort duine tá si gur cá milliis nó tu si gur canar nó seo agus málam san dácheán so maim gur go réine trí lehain sa dácheán agus má dhéanaan si ceanna acu Aberdeen seo picture bháing le mar féidir go sná a réiteach níos ná muide. Agus má botún gent agan ná Aberdeen cos nemid an seo don dúltcha so just ní sin okay so an céad fisa eile ná éca péisce agus tá Rachel agus Lucy chun cúpla hacks a thuir dún so lánig gur a cholíní.
Yes, díomh gacéine just sibh eáil well ní eáach just ben se libh inniu ba mé ag taspáint dit well tá an bhirt dún chun like écapéis go hacks a dhéanamh tá a hain chun beagání smidú a dhéanamh so mar is féileh eáil tá like smidú an lei fao láthair ach tá chun taspáintíh chun is seo dul súsúpla notches chuig Ray don ihe sa club na ag mar sin beidir. Or ihe ar Zoom. No ihe ar Zoom. Malach éca an go mai siban an dhéanamh go topi agus si go amachchas an ifig na ag mar sin. So yes. An lanhí mé rá nó ar bhála still ar dús Rachel? No, it's féidir le ar dús, yeah. Okay, cool Bella. So shared mai ag tastal web na palish aigen Tom ag went úsá as Carnival Palace tá sé ina fraiseach tá fearróner gachtainna ach is even mé bul hin go mór é le Be Perfect Cosmetics agus nílam ach chun beagání smokes i dhéanamh faoi mothúla so is even me gúsáid dana ar mothúla so níl san faoi aine eile ach is even mé sin so Tom chun beidir ceapan bondarg don ihe in you know yeah sin an vibe atá wen. So inis tá one who made díobh so tá scoob beag mar seo ag tastal agus eáil an bondarg seo agus an bondarg seo Tá siad geal galore so dearhan go maiid siad an geal faoin súil feici mí inis Tá sé imethe ar fud na háte love that for me ach just chur beagání de board a húla chumá an is go maiid tú an like sais smudal amach dhéanamh agus ní bhaid sé cho géir sin agus tom chunéis sin dhéanamh ar an súil eile Nus an keiko adas a toki sé seo dearhan like gá nóméid nó rud ag mar sin sé an éca le déanamh agus ní haí tú mór an skillan an nó taí bheith agad leis an smidú chunéis seo dhéanamh ar chur bit just Karin sé go mór ceapam agus acuir mátá súla gurma agat bhíon siad ná papáil amach beagání le bandarg nó aráiste nó ag an mar sin so sin déanta agam agus inis tá chun cean luí úsáid de ná barlam dubh úsáid ach tá nílach don agam faoi láthair so tá chun é seo úsáid faoi mo Mary sé có at is seo dhéanamh ar camera oh my god Tom chun an bhfuil sé Jackar ach tá tú déanamh sar job maithú gur mágad Tom chun an agus at riomh a dhéanamh Is féidir leat Lucy Tá tú próga ag úsáid na dána sin like arnta bhíon like agla ar an rih ag úsáid na dána sin Ná bhíag agla airt is duine dacha hu so gur míle arn siad ar an na dána sin dit do like tá sé có spríúil agus I don't know mthum fecin dána gomá ar gach duna like just she's spríúil sin an rud you know so sin déint agam agus ní éanaan sé difricht óhar ar camera ach sa fearhéil just tá cum níos siomh ar mo chuid fiarí so ceapan go garíonn sin go mór agus inis an rud déirnach go maiid mé ag déanamh in nocht le mo smidú ná glitter an rud is fear faoi smidú ceafam i mthm ar inas Tá cean Colourpop agam an seo agus níor bhain mé trial as Colourpop riomh I know ar bhaine eile an seo trial asú gur bhain roisin trilas Tá le gafa le Colourpop oh my god like cos there níor stop siad I customs nó einarstums so bhí mé cóá bhí sin class agus so tá cuma like all in ar hang on Deirtar go béad a rud céine le Kylie Cosmetics iad freisin nach tá si ní siad No way níor sin ar ólas aga mar chu so just á mo bhéir agus tom just chun é chur I lór sin agus just sais déana gotí gohfuil tú sásta leis an méid glitter tá ar hiúla I mean Bím just a gurí níos mó an tamar fád agus feici si bhí an second an maid a bhaid áchar ach tá an sonasáis áin seo chomá a ní féileh like é eáil
mór an ar an taobh seo do aig ach siúach tám im laba san ní félum éair os mo chuir. Ach, okay, so tá gá glitters eile inúsádach an cumá crackáilte I know, but siúach like gonna tá anm. Seo highlighter ó Lottie London agus is féad leat tracht arthú I pennies actually. Agus tá sé dochrete tá sé tá cuma sais bán ar ach just caríonn sé go mór sais an pop sin aá in bhfuil ag tastal agus chur is bralum ag chur beagganín. Tá sé có geall tá sé go hála. sé crackáilte le. Cén scoob é seo, Lucy? Is Scoob Cashwa. Scoob owes away be do tree a hooked looks precise shader sé codas like Tom Goffa leis a go her done piece of show done smidger like just she class. Okay agus Tom Kun win trail off an stila glitter tá sé go hálinn for also de daddy na nullig rún de dum agus beagnach grad me like we make ho or beach because near when my trail lost you reeve agus the goni being like na YouTubers a leg of when trail lost you agus species like Roisin and I was just like oh my god so it tossed so a bag an man nacht go quite special to show yeah even am sinna echo and tá sé núsáide Roisin is sto go gohfuil sé go mór. Yeah, YouTubers agus Roisin. So sin sais unlook mahula agus Tom just come beagganín glas a chur Fenty Darnoe Fenty Glow on glas is fear rave like oh my god sé class agus on rud Jarnoch ní vai me Lucy gone my hoops agus ma speckly graine so speckly graine agam manish. Oh my god, Lucy, tá sé tugur broder tuis go sé chur EP a gwibna dom. Glad agus mistake. Stop! Oh my god. I really want fan of mistakenly grain it. Thought she like Porsche the quid person duct. Tá. Queen let an urchin be rud viachna lanishin egg alsgawanú because she's like that girl from Coolachon Killer with the sunglasses and she was like yeah Lucy yeah like tá urchin dob agam vi me imimeasof oscore like na speckna ar fod for shot a dhéanamh agus vi like king can a fioki me king can but you know huig me leis na king bond I could just pain sé leis an vibe so so yeah sais an éasca darnoí détá dubh úsáid no down no ein docker bhíon lá really ach bhí mé just gurí beag ganín cúpla dana a úsáid you know so yeah Anmuid go hálan Lucy Bra Tá country le buintá sin okay an bhfuil si ré i ggur mo hack yes yeah okay Tá chun a haspátíh an chuí a chum curls I mo grúig gan ein chas so don hack fiog seo níl wet ach an Chris ó de falling showmra agus beidir gá clips no hair bobbins no wood marshall ach dús just white marrá níl mi mas anla agus níl mór angruige agam agus tugrig gear agam freshen agus tugrig vín agam so sin an fágan arbrin sé cé có mai dumsa ach mas ru go bhfuil gruig níos fuide agus seans nach naibrin sé bush tá fáilte rih trí le bhaintas agus just we'll see fan go back fi míid cad a haarla so an céin rud ná chur an Chris airdal cean tá tú ná é seo dhéanamh le gruig floch no is féidir leat argan oil no so just a fake na calling is féidir leat argan oil occur or leave-in conditioner no rud mar seo occur de gruig ach Tom can dhéanamh le mo gruig mar tá sé inis cos tá sé just ní féisca so caiigi tú do gruig occur I gá cuid so like lá agus lá agus tá sé beganí Jackar agus tá hand-eye coordination a gceist le seo so just
Tugann sé an clockach just bí fáineach. So Tom can just clip a chuteach just chun cuiint an seach. Níl sin tastal just carrying sé. So an céad rud ná just tog cuid beag de grúig tá sé cosúil le French Brady aanamh, so tugann tú cuid an bheag agus chuann tú timppel an crusé. Agus an sin tugann tú pí eile de grúig agus chuann tú leis. Agus go timppel ríis. Is a ríis mátá sé tastal. Agus just chain tú raig le sin, so tog pí eile agus chuann le chéile iad, chur le chéile iad. Agus go timppel ríis. Agus mas ru é gohfuil a lágrig a gois is féidir leat dul an like gohuiig an deire agus is féidir leat cíile aroundnig ach níl mór an go gomsa so sin an slí a dhéanam sé é. Agus is féidir leat an dul an troile mas might live, like tog pí agurrig agus dul an troile ach barlum nóir tamagrig go léir dul an trocéine. So yeah, tog pí grúig, dul timppel, chur an céad pí le chéile agus go timppel ríis. Gotí go bhfuil tú ag an deire. So just leanráig le sin, tá sé Jackar, Tom stick sé an na galí lig. Tá sé bh fécinn glám. Tom so called like French platte. No, like yeah, so just token two piece, yeah. So Jane for me on table agus is féidir le bheith eáil Jane for me go. But Tom just can actually no, cur for me on Bob in the stock tá sé níos far. So Tom just can yes, sí clean tá a lá an gréig a go sa níl mór an gréig a gomsa so sin an fag an áibrín sé dom. Aoife, tá tú an job mai. Tom ná tú eáil sin go bra. Gals just le má dearan so let's say like please Eva sna daine tá má dearan tú rud ag an baitú like le feáil ar an shopio agus tá gur ag mai daine an se bheáil. So aber rud ag an agus baitú. Níl tú ri go dom ar chube cos níl an hand-eye coordination agam ar chube níl an end like braids no animation. Mis go cin fágur gur cap me go mé an endo show, but lots of an seo lanimiid. Tá sé Jackar agus togan sé a long clockta like honnig mé ar TikTok an céadúir like Beiidir like care bhí ó hin agus like Tom taréis bheith a clockta like beag nach gach seachtain so sin an fághfuil mé an é dhéanamh inis ach an céad ó ar rinne mé níor aibre sé ar chor bit so just bí fáineach bé sé ceirlóir so sin an céad lad am a grúig Jamesa so Tom chun bugar aganis gotí an céad lá eile so Beiidir Jane for me níos mula é. So caiigi tú an céad pí a hoga agus chur timppel an Chris é agus an sin tá an pí grúig an sin inis a gom so tog pí grúig eile agus chur le chéile iad. Yeah, mar sin Lucy so chur le chéile iad agus an sin chur sé timppel an Chris a ríis so inis tá an pí grúig gomsa an seo tog pí grúig eile chur le chéile iad agus go timppel a ríis. So ringe me iireachta dhéana a thug me sus cás le chríd mar. Tá sé Jackar. Freisin le bheith fear nach ní ra mé an. Just ní an coordination agamach. Is sto gan nach bhfuil mé áhíú a ggheart freisin. No, ní hú sin le hé espresso martini résa. Israel an dhéanú like Tom taréis an méid sin like slí a eáil ar TikTok like Jane and Dini like woody difriúil agus like úsáid an Dini stucky freisin so you know go ar TikTok agus Jane chuirde gur heatless curls agus bé tú an iad seo a eáil Beiidir tá si mína níos far an seo. So yeah, just tog pí grúig agus pí eile chur le chéile iad agus go timppel an Chris a ríis agus just lena raig gotí go tú an deire Tá roim just goir ag clí. Sean Sky buig stocky níos far agus bhaid tú an an trí cinna dhéanamh nó igen?
Yeah, see, sin an níl mór an grúig gom, so sin an fág an airbrin sé dom. Yes, Clí, tá sé déta gus, mai hiú. Níl Well, sin. Tá cumar nos mudar through these cleanna. Vanny. Aoife tá dul ceint an bhá. Carve loose. Like Yeah, well, my jar with her banda ella oil, but tape shot. I care tape shot. Nah. Dirt Tá cumach a néite ar cean Aoife. Tá. yeah, Aoife tá tú taréis an jobíanamh. Ach tá céimán eile fácha so nuairtá siad mar seo agus. Is féidir leat iad chur like níos congóirí dat a cean, so like iad a chur mar sin. Agus just chun é a dhéanú níos éasca agus níos compórdaí agus tú do le cola. Is féidir leat just iad a ceangal ag an like tape here that I can. Make it a mess. So yeah, so just is féidir leat iad a ceangal. And then just so like literally just her next shop. Agus is féidir leat an clip a thug amach on is go mai níos compórdaí nuairtá siad Glee. Oh my gosh. Yeah. Really look Bridgerton there like and Martin. Yeah. So being come at school to kind of glam up to. Yeah. Och yeah, tá is a gom like Dina will a longer get acu agus Dina will greg on fada acu. Ní Irene sé. So on fog and Irene sé dum not like tagger gavin agum like I've got fine hair so she on fog mean shake over cake coma dumsa. So yeah. Not Rachel because like tá anna quid Greg Agmsa like it's on ada. So like Irene sé ag an tús and then like titten the curls agus ní bhíonn si down ag Jera an lei ach bhíonn si down ar fá tamil but togan sé anna quid ama mátá like Greg fáda agus like mísmó na láhar agus é da. Wow. Yeah, agus wow. Go make earth like eat like é seo dhéanamh nartá Greg flock. Masar de gohfuil a long Greg agus ach just marialler an maid Greg atá gom so like honestly yeah being sé grand like just is féidir dul colinish agus modern bei mo Greg casach so they should keep door. Gohole. Our job Jane got Lucy my who on era has jock bigger na gas leg tá ag brat new. Knows like birds nest in yeah. Tú leis an ceangal. She just sin off Chéan is strawberry daiquiri san roiig agus chéile Gaelgals sin go bra. Either like chaotic and twin of ag Choctaw Cleve we her. Oh yeah, sin just mo win of a leg. The Lucy is Princess Leia. Your nose Miley Cyrus. What if her knows the who's the Grinch, you know. Sinead Gonzito. Sinead, yeah. Oh god, they're really her brother probably need rid of me wheel. Bring it to Sar job. Just talking too long clock to. So on Rachel, not you. Winning tree reshots nor not go to our camera August face glory. So Cadtá an Kate Elena Sinead agus fan will yes mask I get doing. By she has to move. DC fan an le ro mis Facebook. It's been last has to do. Okay, so hey Doctor Tom which con piece of good corn cracking universe. Mohim gwil Misha agus Aoife Facebook shafted to go with unif show to race on growing up to her fod. Camera agus bio or YouTube but on show Tom which anyway. And hover tá wet igor on mask aiga show na avocado agus male agus ishka. So we're mask aiga a be like harva aiska. Na hover als na shoppa agus beidir will sé agatá hanna féin like she'd on handy your font. So by la avocado tastal wet agus I think like just like spoon go on to mill agus kind of lack up on to ishka
ach solanín mu é sin bhí mis ag séri agus ifa ag iri leirs písbug Mariel or gorm crackan féin fiúher Tá mis sé sé a chréige like sa céid dín glasá lína is an fuúh chalíní but like bhí mé codíirithe ar mo chum crackin bhí mé ceannach like gacrod ó the ordinary gachtar seachtain like cha mé an méid sin ama ar mo chum crackin sa céid dín glasá agus an sin le lin an dar ken agus an trí ken I was like nah like dair mé as go homlan agus an isis tá crackin ina frasach mar hura Hat futa Eva Yeah, so you know cos lots of caging that's all Captain Girl like current cracking like trending no again August we got the night can for these so for me like set on Banus up gen like cleanser toner moisturizer August ready the mahula August cap me good like go me egg togation these project no like no on egg Jerry me us and he's just Jerry me leisciú agus like inis like Tom thom go me ag níum aigi gar to cai me ag dollarás sa nós ceartaríis ach bhí sé go má an tarig ach níl sé go bhanis. go ground mar einor ecum like literally einor ecum I grosin ar my newsfeed agus fecum goil a crackin ag lunrú I'm like oh my god cai me dúri over crum crackin because that crackin mar sin ag tastal web so spraggin tú mé routine agus tam ná déana mar beit siad gur ceiste le do ID go mé tú seamba sinnar aos cum mai goblin ag díis agus bá go jo Tá fás go a SPF-ert má go tú go má an bhfuil mola I got go SPF má rosin cos tá gurí cean ceannach Is smálam sa leráspósé an talíos Beart bheit like, oh, fá second be a cúnreid. No, si ganna ús docha le lá. nó má bhíon tú gúsad rud cínta é chus SPF an ar nó táán number 7 am sa SPF an. Ach tin cínta. Is cum cin fád is go éimir se go dochrachan as go tú a go dochrachan sin stábhachtaí. Sin fear. Nílas an cardteach tarlú an seach seo ach break it mór milta agam. Thula mé freisin go bhfuil glacier nílas an conas iarn tú é I gceart, but tá siad an anhá agus tá milk cleanser acu tá anhá an sé sinna ggéine an milk cleanser. sé fab an jazz bhil hin mór glacier. A glacier an das camerará. Yeah, an bhfuil sé like trom an bhfuil sé tromir de crackin an bhfuil sé Adrian goúir. Má go sé Adrian. Okay. I móthir Marinos. Tá sé an jazz hí like hí lascanna acu ar máidir nach chail mé trom cobrona. Honnig mé sin Oh, friends of glacier. Cad hála lei sin ar thug siad le lascanna nó cód lascanna do daoine faoi le nó is gom just chunig mé ar Twitter é hí like hí cód an ar fáil friends of glacier agus dúsáid like an túfás daine agus san sin bhí sé imethe nílas an cé áir tháinig sé ó I have no idea sé an at Fuair man net a DMs fao bhí duine rá sin fecin glacier de scéil seo géad agus tá netid am. An friend of glacier who wrote No, ní banam níúsáid as an can glacier ach formain can number 7 don nolog ó bhla rosin for mé skincare garth agus cha mé chuile seachtain ach chuil lá go leisce ach for mé an seachtain seo ach a méid sin spottaí ach ceapan mar go mé ar scóil agus tá cahabh an measc an tá mar frád freisin nach bhfuil an ar ag fáile me aige ríist so Tá chur an mil ar sin ach sean go mé igithe an amcha bhí milliis seachas an measc an méid sin mil an. Ach táid chuna sinna jeisiú, mar táid chun measc aige dhéanamh agus seo sé sin cuilerod. An rud atá déanamh dús ná le le avocad a crumach ar láta so tá sé sin déanta agam an seo agus ceapan go sin déanta a gífa freisin. Cai tú é chur in méla so a dhéanamh sin a níis. Agus cai tú kind of routine a dhéanamh den avocad so just like you know é a bhasca gotí go bhfuil sé bug galore nach bhfuil chunks mór réalta agus straach sa bheha. Sean go si an galore turn a close on níis ag measc Roner. So just gotí go bhfuil like
you know, texture kind of jazz there because well to agree cur. Oh, tá cítá ask mas gaige ag Lucy. Ken Harry Potter, come on, come cool. Ar avocado agam so ceap me go neop seo, you know, math galore. Is only a Harry Potter le high avocado. Stand Maim nach chulach céimháin idir measc áid le avocado agus avocado toast. Avocado toast, yeah. Oh my god. Ní nach ara an ag tastal literally sinné. Begad amsa, begad ritsa, begad amsa, begad ritsa. Jim could adore say like any and you're talking to Irma like by me Gary I'll be like Lynn and Glake zoom by me just like you know. So in case you na lack up on Ishka of her stock lesh. So Tom I of shot in Lish. August ag déanamh character gannéachar an riomhra because mar óí is mór mé. So Tom ag measca an avocado agus an issues agus níl ceart. Yeah. Ceapan gur chur mé anm urca isca stock to TBH achsúach feicmuid. Agus in ish. Make sure níos bar like pizza and I can pizza first Jack on. Yeah, mar tomó cean car about watery. We look. An sin Tom chun mail a curse Jack on. Níl mé gurí go maiid sé seo I wardrobe sticky, so Tom just a gurí kind of more rower roding of leis an mail because níl mé gurí like a bit or nose roding is gone on. Near Tom mail curped in egg and agus an sin tá like chicken feathers like Grammy hello. Not near location. Ní sin cat go like. Níl sé sin or vibe. Teenager. So Facebook mail agus isca agus avocado and was sé Jane to agus Aoife just bondom and just a curse Jack on millinish so tá sé sin an tobhatá amsa an texture amsa. Go bhór mar ceist dé mis na ceisna a radish Beiidir ish. I think go bhór mar ceist ó Pader. Oh yeah. Pader Geary like on Gaelga I prepared this one earlier for raw. I think it's like tangential Olvia agum o Riv Ray. And what Gaelga I gave Ala sin Gaelga fire. Sorry, I should just a goyer Lucy. Yeah, he could do it. The Holland Lucy. You're coolers. It's a look. It's a look. Oh lads, so she's so co-sticky. Okay. Okay. Ní dóilm gearna mé ma ceanta ag gear actually look. I'm commissioner Sharonos Mrs. Doubtfire will send their chunta coca. Didn't mo ceanta like níl sé tá sé gloopy like níl sé gricha mé an with the Bola an jaso mo mé ra. Tá mé gurí ha seach sé chur mo ag. It's got minish go her. A scuba gum con agus fire some mistake you blinked. So buy my dollar fat We miss just come with spoon inside. Literally to like scoop paint all gum then sugar I'm gals Toscan ta Okay. Shell paint agus prosecco off. Different. Extreme. Okay. Here we go. What should I go? Oh, on. It's awesome. Halls. Okay. Actually, Harva chunky. Yeah, but on Jacker and it comes I awesome. Ní crachum going á dhéanamh seo like beor YouTube. Yeah. Like a really dhéanaan muid don Gaelga. Son na cúise leis snéad. Sinné go dtíreach. Yeah, no, níl mo ceanta okay, tá duine éigenig iri na buntáistí a bhaineann sa avocado agus méil don crackan allamach agus cuairdigh mé é seo rih ré mar písbeagtáide agus tá sé ibríonn sé cinál ar nós muothóir go bhistom like déanann sé do crackan pí beag níos buige stoga agus tá anna cuid I think enzymes isteach na hábhar sin agus ceíonn sé sin le a crackan coma. So she just like Jane of pressure control. So she shook out ground brew.
former Castella an bhfuil ein tá an cean seo písbug spéasar go chalíní an bhfuil ein scrá dín glasál agwibh se dúirtaí an té. Well, So like la agan ag aidro stocha so an la ella Peter. Níl mór an té agam sa caihí mérá bhfuil té. Tá me sé díadach san ár san céanna leis se bhar céanna le blion omlan na sin an té. Sin de jazz though. Hiit mé an rá le fear ar tinge le déine? Oh my god, Lucy tá mé gafa leis an far sin. Tá sé go hálinn ach níl sé níl mu éis like chocolate well ní ceapú níl am éis seach a dhéanamh to be honest. A kind of just like vertig mé go mbeoch mé géirí like crush about agam, you know, like mood just like need to like ain if we jara. I'm like, oh yeah, Shelby may like take some on, then I'll forget about you. Like it's you know, yeah, I don't know. So Shinnig Torlu, hinge class, so sé bodní ar na Tinder I mohorm or Tá sé Harvet áíire though ceapam sin a bhaid bena a bhór mé wairenos like I compare na cí eile tá daoine like really gurú bheith a gaidir Harvet áíire ar hinge I compare na app eile nó sé sin ceart an nó sé sin le hangin slat snéid I mean seo an roid like no more an taí gom lo anchor really but like aber like Bumble like near hand sin lumps a really ceap mé go know like mar tá like haí an ban on Cade movie or whatever but like your hand mention brewer and though yeah literally be all gone down or near Kermit chocolate got literally dinner bit because we may yeah like bardom sa hinge mar brum caiimé seo bugad onas go mai se an mo bhéil eáil ach bardom sa hinge definitely mar mohíim gur féidirm like it's féidirm takes a heola ar dús níl sé cospanreil sin mar like tá like prompts ag daoine so mo yeah like mo an derm like oh it's even Madri blah 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 you know the usual agus an sin gur even Marvel agus Harry Potter agus really mar sin agus like marialler sin then like being na Cora níos éasca le tosu shock is like ar Tinder it's like oh it's small an valcha ekin too you know so yeah ceapan go sin níos sa bhealach sin arénas is sto go bhfuil kinda tan níos mó parson talk to get like le fragri an stuff go ceapan go mé cruig na Gaelgals go ceapan oh glam chusnásta longrú she is Grace she has avocado all over her face nach big sé in an absolute prashuk Tá mé ri nacharna sé iirecht é sin dhéanamh cos leis an ruúig ní dó am gná bra. Bhain tú a ruúig ífa I mean ífa níl an bó grú No tru ní raibh sé hit sem mé mo cean amach freisin because tá a grúig cow jasanniu cos mo cean amach mar I mean is féidlam é anmarí spéidir bhí sé handí chun de gruig a bhaint as the aig agus mu dhéanamh so she is great it's like as if gur gannjarna mar é seo Jane Gaelgals sound like make much agree so sin mis agus ífa na leis na measc aige asúla gom sult asú mas gin gréis le port saáine agus inis tá dul chuig buzz áfuí seo agus ba dúils agus ahéanamh seo na sin I ggéirt go so conas atá tú all agus conas atá sé ver fa Tá mé aintach is bram go much mátal I know is bra me Tá mé ar is bram go an gléna ceart agus Tá bhí si from a griffór agus cuid me so you know Micklein like obviously is Maclein mé fós but moontra an am cinna so mo him you know Nicklein níos óga bín si jazz fancy so cuid me seo muhí Tá sé an jazz fád Okay fragum tá ceiste so tá mé gur sin ragur solid éanam German air seo cean generalta an choirúna bheith agsú le cúntas TikTok é nóir sa tauki a mai cúntas TikTok ag na Gaelgals
I think ba ceartún like an chorásin about agwin because tá ancuid agwin goma a dhéanamh TikToks ceap. Má tá daine gara cur tatartaí Aberling, Ceir a wet. Yeah. Heard that web. David much rudder bit. I mean, hosting more pod crate, let's figure out anyone. I mean, tá amagin, tá muid Lord Jean glasála, so, you know, fic sé tuch for problem, so ní féidir lom sa TikTok síanamh, tá mé úfás a gaige acu, rinne mé ceanna go fóil dúra go fóil tá cleachta agus spéit íontach ná bhí chéir. Tá sagah, mis agus technoliaach just níl caidir má adrin, but ag an am cinenne, look, fóla muid me. Dús am gur dul ar dús leis an cage ceiste firm ar ribhright? Okay, so on rud right a guess and just me knowing it just raglan knock my clinic color show. So to me hain August al in our gordery craw crate, so in our agonians. August to Dimitri Keshna Hiola Hogan, August to much can eat a leave. So to me just can't random if you come back no on any me eats Gerard Mara Policy to stop. I think it's an ord on us knockdown him down. So Ger on dinner shot, vi me I can't le buhel er fa govi. Agus scris sé mé ar Snapchat nu. Tá sé sin úfósa, like gone rawa? Like Operationary Kyle mé an cuid déirnachta sin an féidirachta sin rá rístúils. So gaví agus an sin. So bhí si declarir fra gáhí agus an sin gan rawa scris an buhul an duine seo an Colleen seo gan rawa. So de scris sé ar Brewsker. Yeah, I mean An tain rod the jar hain no chans now ninam se a géri a bheith jarfach foin mu shop maris. So could, you know, Oscar Brisker dry laugh och ag an am ken chans skr sé Snapchat he go hoblon, but I mean shin ro jarfach though in mohor chat so mohium se hain kasulav Oscar Brisker. Team lash like just tá sé héis Tarin chapter and focal Gaelga were ghosting. Tarin sin type shoe It's small and type shoe. Type shoe. Tá sé héis type shoe a dhéanamh an Galín seo agus níl sin ja. Níl tú tiltte aige. Yeah. To rowato, so just sé go dtí a fé Instagram like tá rudní sá ar tiltte ag an Galín sin camera. Yeah. Like fé narála an Colleen sin is léir gohfuil fi baby aigen aige nach win an leat an éon chur agus sinna fá sé like tá an 5 sin buinte leis ní cai tú dé lei sin so slán. Bye. Thank you. Cage ceis eile má fáim an lista a bhí agan mar bhí daoine deasa ag seola stochasteach. Darcan so tá sé Jackar mé féin a sppraga le achlíocht a dhéanamh a ré an díon glasála aon nódna. Tá sé fear Jackar aon rud dhéanamh i ré an díon glasála. A go háirthe achlíocht caiith mé rá bhí mé anhá sa céid díon glasáil mé hain mar bhí am agam don céidir agus i ní sin ní ar mé aon iirecht an anchor. So tegum agus Tá sé fear Jackar like an rud a bhíar siú agam ná nóir nach ra mé gur achlachtaí aanamh é stoin le ceol a spragan mé ar dús. So if you must go ra mé ag lí i Malaba curring like motivation le Normani ar siúil agus sin féin like okay. Tá níos mó faoine bhagam manis agus is féidir am rud gin aanamh. Agus déin achlíocht a haithníon leis, ní caiith tú dul ré man siúr dora. It's very siúil. I mean, it's few dollar huge le the water and road. I mean, toys a gachtan up Frinsper. Go me se gafa le Madri August an rod no moto mother agad current sin brewert do like se mar will fonert August like an rod no few more Justin se wetch like chastin se go ger on madra like Neil more on Roddy Sprula or shoe is sale on vadra sin moto mother agad so son the vadra chair huge no Marador child Jane Roddigan Sprula. Like rinne mé Carolyn dausa well it was like hit le abba a bhí an agus fi sé go hinnta agus is full am sa achlíocht dhéanamh agus fi sé dochreide ceapan gur chóirún can a dhéanamh le na chéile ar Zoom Gaelgals I mean ní go peibli because sin an brew ach bheith sé gas é dhéanamh so bhil an rud mar sin dhéanamh. Cover tú an workout abba? Tá golóir cín ar YouTube. Oh my god.
Yeah. Chans go nua dúine. Sin brand an na Gaelgals an tún achlíocht le Gaelgal le ABBA. Táirn céan Taylor Swift I'm She Dawson. Was enda. For my Yoga le folklore. Virgin céan ó. Yeah, for my came. Really August deserve. is le folklore time August is kin like on way too shock ballet. Show chug a sin also please. Already can you make yoga I get to a folklore like just like make Queen Agadera. Pod. I mean hustle me wrong in a yoga through grade get multiple tennis brag a witch so as motlums that you choose mar beam shed on you know tish go she does great go him go rud ma all in a bagam double which grega so I mean it's fair on door rastal August motto tennis brag a witch should run just the Jane freshen so Tá just ceist an seo dúirt in igen coffar mé ma fáinne clúsa. Seonna cín ó Betty an bidí agus tá siad ag nachmór gachta na mohíim tá siad ag roiintí grúpa seo. Agus tá siad sé go leir ní cumlan céim price bhí arthú ach níl siad costaach. So Betty an bidí tá siad an das. Okay. Yeah, Janie me can tá just kan cean ran book fiocha. Tá mé caiint le lad ó Tinder ar fa cúpla seachtain an isis, agus haspáin mé ar frófiil hiag mo griffór a réir. Bhí sé ag cáint léhí a ré an tair ré ó hircis. Gohfuil sé grandra. Is cum léhí ach ar chóirdom é rá leis an lad nó dearra a chuir leis. An méid sé aisteach amach an seo má lean si ag leirt leis an mu seo. I mean máim hain go méid sé an chranwer, like dó bósá é scéal ionintach bhéh an don bhanis ach ag an am cinna mohim go méid sé amscí glóir ach is futsa tá sé más féidir le kinda an nóra sin a cheasamh maithú ní bhéon se héanaan andó ach ar raile. Nuair lé mé an ceann sin ceap mé gro sé an gran ver fad ach nadidir chun níl drífor agam so níl is sam chun féin ag déile leis an tá drífor agus dúra so like chun is me bheith tú héin ag mothú mas rud é gur like go raibh do drífor níos óga like leir leis an lád chéine. Ra nóg sé ar céim si a bhéán I mean tá bhirteach an na gaiidir so níar mé maach na bhir seo riamh ach dó mého just ag leabhart leis kind of ag leabhart leis go bra ach dó mého ag leabhart leis like ar fa cúpla mé beic sé níos eistí ach mar méid sé ach like mar méid a córátí a gceist ní mór an rud sin ach orintanta bíon daine gra bhí mar kaint but you were seeing each other like sin an rud a bhína gceist ní ra si ag gaidirh ach bhí si seeing each other bhíc sé sin ach ach más rud ag raibh ag cant a bháin ní bhím goil sé ró aisteach. Yeah, aimtíim le brahan sé gur like céir atá gceist le ag caint like mas ruí gur máteáil tú ar céim den appanna agus goir le cúpla teachtarachs siir san ír agus an sin bhí déir leis dearan go méid si sin te agus ní raibh mór an le cadidir an sin ach mas rud gur le gur siad Lacham leis nar bhfuil siad suas nó aon rud was just dúach ar lína. Tásúla. Yeah, tásúla gom. I don't know. Itá sé suas don cálíonn ceirtá sé gur dhéanamh ach. Leabhar leis Yeah. It'll be no for me. Mai go bh se aisteach go dóir nachach? Yeah, big. Níosá go persanta Daach mis sé hééis fall amach gur a daríos leirsa duna hís agus an sin mud offer leirsa a hís agus is léirgóil type a gceist. Is sto nach go sin relé nach an tein mar bhfuil mé an smuoine faoin ná Diana Spencer agus Charles agus bhí Charles Dír le na driftfuir ar dús. Yeah. Agus bhí sé like tro a héin agus bhí sé like níidir Nordic immersion scale eile. Sin scale eile. Yeah, but both hain like bhád níos más Flag leis an barna Oíche. Okay.
Okay, cé canile so céhéid am an treéis bheith ag bula súsla duna go réaltar ar chóir go méid an chóra agus leis an duine sin faoi cadrih ifigúil. So nuir tá tú ag siúlaach le duine agus an sin tá tú siúlaach ar an pátáil agus tá tú a chuchéisir hain ceirdééis seo ar chóir am leir leis an duine faoi. I deir go mai dúlar níos fearga seo cos I don't know. Tá dúlar é cadre fa blianta ní rah mé cadre dair a riomh. I mean derm hain like the coach doesn't play, so sinna fá bhfuil méid má le chóla ach lig méid dúra. Well, ní bhfuilm gur mis an duine fearr ó seo mar tá i gaiidirh ó bhí me 8 mlí díis le ha cúg blina, so beag na cúg blina agus nach ag an túús nar hasú ag dolamach like Cahna ra an chora agribh táid dar tá like táid le chéile inis. Tar éis le trí seachtainna níosa Mohíim se? nach dar na inis. Yeah. Nach ní harlíonn trí seachtain. Brahan sé do gachtainna Mohíim like daimh sé mar sin dúin mar bhí mar I don't know just bhí mé ó bhí orintanta Mohíim go bhíon rudí níos story nar bhíon tú níos óige bhíon tú níos chuna but ag an am céine dá mén agsúlaá le duine no ag caiint le duine ar fra 3V mar méid an chora sin agan se bhéin ar bula. Ní a brille, but like brahan sé ar gachtainna ach domsa bhíon trí chéile bhíon chutha as beganín mar méid an chora sin agan las si 3V ach ag an am céine chu gach ile duine different. Bhí mis mar chéile dúra, bhím se le tan choir se bhaing. Sinna tá chola an na difriúach is like bhí muide cannáchaí cena bhíon chora go há lua. Muid mar ggéine but tá sé ri difriúil do chalíní agus do bhuaclaí freisin mar just like bug an rudí go hánscopi like tá term seo an America like U-hauling so like sin gomógin mná isteach lena chéile like las si a blin already mar sin or hosín siad ag dolamach so bí mar sin do like na láún like aige gomógin rudí go hánscopi agus bhí muid mar ggéine like trí seachtain an nó mar sin bhí muid like the hookline is in good mar being so I think like nervíon is agus this layer like mas gur sé rá ag an duine eile freisin céir atá uhu like I think go sé táhaach fiú ag an cage date má éan tú ní caiiche tú ceist acur an duine eile chuircha ón duine sin ach má déan tú hain tá se seo wem ar leid tá tú hééis sé rá tegan an duine eile man sin uhu then go bra. Ach, I think I mean Dini kind of like being fatus or who a raw ag an tús like neomegar rudder atomiger rudder. August I think we recorded a raw August like mona erin sin done dinner ella well then Tawatney's my Dini and down show so what's the birthday? Will Kesh Derna agin dula? Tá cean agam faoin nuailge agan tá agla arm gcuil go leirt os cuair gcuoine eile agus tá isam go raibh ceist ag duine ag an freisin bhí siad bortha faoi thura fuair siad is scrúd a béal nil sam cén scrúd a béal a bhíán. Ar bhá leat a leirt fao seo? No. Yeah, I mean just ná big fatisers. Like teism go si Jackar agus is cuiban lom agus mé fós ar scóil bhí an fatisum like mohuega clockta ach Fáidíine atá ar an caiidán céin a láta. So bí kind of ag freistal ar crunethe bín curca chora ar Zoom inis. So bí ag freistal ar rudí atá ar rúnach don level atá agus. Agus an sin maithí tú níos compórdaí. Yeah, agus an rud a ceap mé hain nó tháinig mé teachtar dó duine an armáin ag rá go raibh nach raibh si sása faoi thura a fuair siad scrúd a bé ag an nulas am cén ceannatá a bhíán is tócha gur cean teag a bhíán an rud a dearan hain gothartha mar búntar nílam se géirí dorá aige sin ri sin an leránna chuirfad ach nóbí ag léomh ó nótaí an tamar fád nó brath ar nótaí bhí an daine ag fólam rudí deagláán bheabhar té chun cleachta dhéanamh téigi le haid circle chora dhéanamh mar dúirt al bíigi ag leirt cominic agus is féidir agus like an Rosna bhí mar goléir sa bhád céine
ní ra well beag nach gatain a gan ri nó gatain a gan atá in our Volamori in our new Olamori agus an rud nach caiú tasnú áchégan is cum céine se tá tú so just laurí sin rud dear nóbíag dogalir. Bhlam sa rá má a denníos míúnta le faoi do chudcuilge mohím go míúnta réchaí ní baint bege le de level ní baint bege le doilge tá si míúnta a réchaí so nácur Sime be méid san daine sin rá má bhín internet rá ó níl se seo gceart na cebegrad. Is an duine sin tá ní atá. Yeah. Eintim leis like a generát a má déan in a rud an leis tá siad droéis. Agus just seol hagan iad agus bé muid in iad a thuirtálamach so Fear, seol DM agus honestly. Soccer me amachcha ná bh chéart. Agus rá is linne í an Gaelga. Fear. So like tá an ceart a gut í lauert is linne í fad. An ceart go Rachel. Dílam an rud fi astrotanga like cai tú butúní of chun níos mó elam like ní lein bailach eile an really like cai tú just tú héine chur is even exile le daine atá either ar chocaid an lata nó tá féidir pí beag níos fearr onas go bhfuil móí tú like pí beag níos mó ach yeah, just den cín se gohfuil tú timppla daine atá tuiscannach faoi sin agus go ddigann siad go bhfuil botúní aanamh le forbert aanamh agus swasí aanamh san astrotanga sin agus leanart cuinigart ná airigas mar just sin ghil gan rud is fearr sa dam so cuinigart agus sin an cóla be agam good. Fragáid an rud déirnach an seo atá hééis teach isteach agus tá agran omláán ar podcraid an Gaelgals a faoin topic seo cai tú éisi le sin ach a ceim sinna cad é le déanamh nar a aonn tú an ic. Oh my god, níl cín raha agat like nuair a hagan san ic. Os go brúscar Sinné sianta slán. Ó fá okay, bhín mis sorry. I think I mean Michiganál éagsúil ó brahan sé ar céir dé an ic brahan go Michiganál like tiiscannach. I don't know, dirt did amháin níorfa go muid na tiiscannach. Oh my god, so got pretty talk about Als lei mé rud éigen a rit an seachtain seo ag rá má fáin tú an ic like literally tá de corp ag rá rud aigen dit caiici tú like ní fáin tú an ic gan fá so má mohíonn tú an ic tá fá an cursa bus go brús Gal, lei mé rud aigen eile nó like bonus apparently right okay so Marielle like Christina Gockard means fair when an ick lesson patriarchy I don't know but an fog of wine wid an ick an fog of wine wid an ick knock mean wid extreme air ear dane of like good already apparently so ein or mean wid extreme like you know fear grit la like fear grit la mal a skull air grim not like fear like not fear but like you know dinner or means fair really ag déanamh of like rod like gná rod sin an fog a grint an icar an Marielle nachs mín with air fear mar sin de gná agus go vinne an patrach I don't know like ceart I mean tá bonú / piece of capum ach just tá galore taide ar sin agus ag chatníos na mean le déine domsa agus tá sé kind of curme ag machnah An gaptip si bhfuil icáí cards a freisin nó daine churns tú anarb idir rang nó san obair sa tú le slán nó sinné tarlinn sin thomsa bin tarlaí rud amháin nó ar nó má bhín tú ar lón le duine agus éan se rud a chés agus tá sé glórhar ní man an déile le na dhé sin agus éonar chluisiim sinna tú le okay sinné. No, like take them this. I think it's Captain Gerard unspatially on rod fui tá the chirp ag rá rod igen lash agus being the chirp character goni like sin the instinct sin of vohin to go nodder ha agus recorded éisteach leis a Captain Gerard an Kane ikatá ann. Maar mátá sé really shaftach I think recorded kind of like the cartoon vacant or X or no spectrum you know like I mean tá galore dana
gradients agsúla an maidir leis an ic. So like really brahan sé an gohés, I mean brahan sé urta comata parsantachtaí difriúil le gachtainna, so like by X difriúil ag gachtainna agus seans go gurthaí ik sa nachgurthug ik Lucy no or duels no or Aoife no fair so just I think I just éisteach latain, you know, Thais go tain tá ceartid agus you just éist latain sin an cordia a bheith agamsa no stunnig. Jacker though. Bhí mai just gan rátá ceist an faoin bhallart. So so céir é an bhallart den ic. So na rudí maha. Gael gacu. Gaelga. tá Gaelga. Ibrahim. I mean níl Gaelga ag má ach tá sé báil le na Gaelga tá Go fóil dúga. I mean tá right Gaelga ach an rud domsa no nó mástal Gaelga. Sin an rud is tábhaltaí. Fiú níos tábhaltaí nó Gaelga bheith acu nó mástal Gaelga. I mórthm se agus an sin grá de bhadri mar an méid grá ag duine de bhadri nó más duine cuit iad. Dúir ní féidir le bheith cards mar sin mar síhan am cut. Is má an marshmallow galanta ach great just the superior species. Dinner ón Austral. Level. Whoa. Lucy gafala duine an Austral. Specific Lucy. Gas mé le Bondi Rest. Home and away. So yeah, is even on blas. Agus duna igen gur féidir like gur even lo on airga. Freshen like the snobs an airga no ag bag tun varkiocht ceapan go sin so cool. So yeah, sin like na rudí is fiarlum. An farga an Gaelga agus blas Australic. Bair stoking an Austral tá arin tourists chun na Austral a ggéine fleis an Gaelgas just Duration tourist quick na Grega recommend quick an Austral. Is Spain dodgy na Grega near Talmud Erin Mag in Austral like stopovers, is Spain like Gaelgals tourists and down, you know? Yeah, the Qantas ag ar áíochttaí an airing holiday in Austral. Tam se lán sás a ghlacha lei sin. The Ryanair like mata like lína gin le Nun the Gaelgals are home and away and new neighbours. Lán sás no Stephen Fry the ar Ross Naroon is féidir linne ar the end of It's fever dream a sin cabará. Gaelgals ar Ross Naroon. Sin fever. Oh, bhí garting a sin though. Rinne me actually near core me seo a rá ach nuair bhí mé níos óige rinne me no actually ní chun seo a rá. Tá nó mar dacraí dul agam. Bhí me sé ar satitude nar bhí mé níos óga an ar aine agam ar sin like cláir ar the den like Modern agus like screen mé rud like bhí mé like a wad ro chean le bheith ag dul ar like cláir de fátí like bhí mé like sa shit like a rang a sé ar scó agus bhí like Macaid leg ag dul agus ag fallen shift agus mis scríb ortí bheith like hey like tá really ag gur bheith am láthir telefiise láháin féidirm chat like ar an gláir nó bheits slú and they're like yeah tar hogan would be attitude on half it ag gurcaig so like breaks lim a history humán siad méid go churcaig ar fa like an deir seachtainna le bheith ar attitude agus an sin feel like because you know they can make like na cléhí sin acu kind of treating Clara like really random up so an count show is like lad a bhí ar like stretching or ag an snosbléil ach bhí like goo agus bhí to like rudí haint amach as a bolog like mar deará but basically rinne mis an cléthe sin agus like it's like cléthe like doctorí nó béir like sin an taim a bhíorthú agus bhí si ná bhí ra oh like cé fág go méthad i do doctor bháin or ag mar sin and I was like my mommy's a nurse so that would make me a really good doctor agus yeah bhí mé like Gahana chicken clé but yeah bhí mé salisiú na níos rail too it's really I'd say dogger and Kester gwine in like radio na Gael to make name shocked Aaron bhí sean na running mission scribble an dog agus like bhí sé air like bhí dínig den tap ar like na fí tapana but like níl like machine agan le brathnú orthú yeah sin má scéal faoi bheith ar ortíín or bhí me like goblin dig dís
An chéchlip se cringes, fím se cringes firó sin mo claim to fame. Bhíoh sé TG cehad fi le pádí ó Leonard mar an host agus bhíoh ceisinaí ar chus. Bhí sé nós de week's link ach go rasar agus tú réilge. sin Harvard. Céint tan bhí ar an chlór agus bhí tú cinál ní cuihann an céint tan bhí agus chuna tain tú who is like Book stuff. Bhí mis sé book stuff mé soige. beidir go books, yeah, book stuff? Yeah. Yeah. Bhí sé deadly, bhí mis sé air agus bhuaí mé mar about claim to fame. I've got there and is féin like You were made Go neisce? ní raibh mé an televis le green mail ceapan. Ba fáil. mis sé ar nuút an lá hana. Oh yeah, be Bí nuút le gach míoch. yeah. Fe mé níos minic ar nucht ná an á eile. Yeah, oh my god. Bhí méistí mar an géan ar bhí mé staidir bhí tú tola te nó an bilá có jazz le thu clistáil léir an méile agus le gach mar sin, but yeah, brandú. Well, bhí mé ar an telefís de hasma an chocolate catte, bhí mé déanamh mír éisteachta ó bhaifex le marrán cúga blina, agus like mír éisteachta ratha a bhí an, like an rud a bhína gceis ná tógann siad like nuacht or nuacht TG cehar, agus déanann siad like rud de like mír éisteachta agus ceisna ar do galtaí scoile. Ach bhí rud an faoin chalátí saoirí ó like méo hin, ach bhí an footage ó I suppose gáhíle is a carjig nó gáhíle is cújig, agus tháinig mé hain air. Tháinig mé hain air nuair bhí mé galta ag sinnom na fidle, agus bhí sé có aisteach just like blianta níos Janie mé ar nu TG car gan ra. Neil claim to fame telefíe agam claim to fame our clina agam is just gur panto baby a bhí anam like stage school baby a bhí anam agus bhí mé sa panto we go agus sin an claim to fame agam sa bhí mé sa cean le Alan Hughes sa Tivoli Theatre. Yeah. When mé an irritant sultas ran mé R.I.P. Tivoli. R.I.P. Tivoli is right. R.I.P. gach onid cultúr ha Amalia Aclia and Bridget just sé Okay, so oh my god, I know Amy mar panto mama. Just is through. I'm like, oh my god, I know Amy mar panto stage school baby freshen. Oh my god, me! Oh, Amy, caiimiid leir fao seo níos daoine sin cógas. I think on Curfmaid deir leis an ihe áling seo. Tá muid I ggéirí buchas a gaáil le orsangáil ar dús agus an fearn ar fád gur a mí agah as ceisgur an seo dhéanamh. Tá muid fearfur buic agus bhfuine mar ansolt as seochar le chéile agus a bheith ag live le gatain a nocht agus míchas a gatain atá ag brethnú tá muid an buich. Mas rud gur sibh ag brethnú ar na socials le déine bhí commórtas áreachtal againn le ors na bhil agus buchas le os an freisin as é chur le chéile agus tá gurí ar buchas gail leis an orthirí freisin. So is iad sin bailile clothing so it seems agus Gaelgals so ar muchas a dul chuig na drama na sin as a bheith ag taú linn agus rinne mé an rud Instagram níos slútha le den a ranú agus rinne mé seáil an ra gachfra déinte acu. So is í an búisiúir an first am drumroll all. Is í an bútar ná Anna ní Creedon. So cogorgus leis a Creed agus mu si brathnúir catáid gona chumach ar na manho síalta freisin. That's go tú brenn. Dálané. Her rud ag an YouTube comments má tú radú. Okay, so mar focusgur just I gurí ar mix a gaáil agus ba óáidir siú agin an déirdín se hagan mátá aine I gurí brethno sin freisin ba podcréile tafid ar podcréile bio ar siú le oscaháúd agus an sin ar an ine ba ihe scanan agin
Netflix so man bhfuil cúntas Netflix agus Ficown nó ag chu ceistar Carolat. Oh my god, sorry, what is the kettle pot black Al? agam le bliana nuas. Oh my god, ceap nach ra. That tá áhas ar push go cean agus. Bhám tíad a chorá an ócáid sa gon potrile be an teachtan segad is ócáid event breis a bhééis an, so má si gur chlárú béna sonú ar fád ar an cúntas Instagram ag Gaelgals. agus má bhíonn si gur súla chu gáil ar eile ar ceirtá tíochttas go Gaelgals bééis ar fád ar an Instagram. Dear go bhééis Twitter agus Facebook freisin nach go bíon an Instagram a bhád níos é go gríáilteing. Fabulous, okay. Gur míle go gachtainna tásúla gon go feicmuid sibse ag rudí an seachtain thugann agus seachtain go agus tuna. Bíle.